Kalau kau fikir konten pasal solat and healing tak boleh viral, tengok je Fatin Nabila. 5.2 juta views just from satu video pendek. 2 wajib lepas solat. Tapi kenapa jalan? First, konten dia terus sentuh hati. Bukan complicated. Tapi dia cakap benda simple yang orang selalu lupa. That's why ramai pause, dengar, share. Second, muka and senyuman dia pun healing. Orang stay sebab aura dia tenang. Kita pun rasa macam borak dengan kawan, bukan tengah dengar ceramah berat. Third, visual and vibe dia consistent. Duduk dalam kereta, lighting warm, pakai tudung biasa-biasa je. Tapi konten dia luar biasa sebab niat dia jelas. Lastly, dia tak hard sell. Tapi brand pun naik. Tengok macam mana dia promote aromatherapy dengan lembut. Still ada trust, still ada conversion. So lesson dia, tak perlu jerit, tak perlu hype. Kadang suara yang tenang, message yang ikhlas, tu paling kuat. Follow us for more content tips that touch hearts and build brands.